Danas počinjemo da radimo upotrebu konjunktiva i jedna od njegovih upotreba je ona nezavisna. Konjunktiv dakle može da se nađe u nezavisnim i u zavisnim rečenicama. S tim da konjunktiv u ovim slučajima nezavisnim ima nekoliko različitih upotreba. Ovde na tabli vidite sve osim jednog koji ćemo raditi i taj jedan koji nam preostaje radimo posle ovih. Dakle, ovi najprostiji slučajevi u kojima konjunktiv označava podsticaj, recimo, to oni se uglavnom nalaze u jednom prvom licu množine, ili uglavnom u tako nekom, dakle, prvom licu ovom ili jednine ili množine, pa recimo legamos, prosto vidite konjunktiv prezenta, znači čitajmo, hajdemo da čitamo, gaudeamus znači radujemo se, dakle postiče se neku radnju. Već smo rekli kako konjunktiv u stvari ne označava radnju koja se realno odvija, već označava neki odnos subjekta prema radnji, odnosno u ovom slučaju subjekat misli da je to dobro, pa onda postiče sebe i druge na to. S druge strane imamo konjunktiv koji se koristi kao naredba. Ovde je primjer u trećem licu množine, prosto da vidite da se tako i koristi. U ostalim licima prepoznaćete ga lako, prosto mogu da se nađu i, ne znam, drugo lice jednine ili bilo koje tako. Međutim, evo ovde da vidimo kako bismo ovo prosto preveli. Hos libros discipuli legant. Dakle, legant, ovde, ako uzmemo samo legant i kažemo da je to konjunktiv koji služi za naredbu, onda to znači neka čitaju. Pa discipuli legant, neka učenici čitaju hos libros ove knjige. To je druga upotreba. Nasuprot njoj stoji upotreba za zabranu, koja je zapravo negacija ove prethodne. U njoj mogu da stoje, kao i u ovoj prethodnoj,